खुरुमजरी SKTV न्यूज़ यंबरी पुरुम पुत मणिपुर फाइल्स ता केट्री मयूम प्रेमचंद तराम न ओक्चरी ट्रोंगलाओबी अटैक अइन हाइड्रगसु मियाम ने हेन खंगनरे ngasi haukiba ahing nuyai matung ngasi ayuk pung amaga mangarom tarpa duwaida yamna shakti leiba bom mama TRONGLAOBI awang lekai de leiba yum mamada caption madagi mamaga phamung amatada tuminari ba machin manaw chahi mari khare helaba dupa macha amaga thamanga khakta ngai ribi dupi macha amaga bom machina pan madagi ihing na hing shaba makai hospital pukhala matungda leikidaba asuguma thodok asina Manipur da hojik oiriba pibam masi kadai phauba miyam na pen ga dori bigi haibagi chawna wahang amma lakpa jing da leriba tuan ba mafam singda kulai paiba singna free movement si national highway da miyam gi ohelo haibani dubu free movement si kulai paiba singi jing da oina leirabra haibagi wahang sima chawon lakpa adugi su matakta Manipur da tangnu leita ba hanjalna bagi tamakta tuan ba thorang ke ama paikhatle haibadugi mahai oina masi phanglibra haibagi wahang ama sulakpa khwaidagi maru oribadi asugumba tanja asida tuan ma kai ke yadagi akan miyeng changa kanda security force to ba akan ba combined team amana natraga pakshana military crackdown tawbagi mahutta khogi NIA da case si sinaragani haina lenga nga lauthorokpa yes lenga na operation taude habidi nate hoji mak operation tauri helicopter fau sisinari hairi adubu thodok asi haukiba ahing no yai matung ngasi ayuk pung amaga min manga chapa duaida thokibani hoji already pung kayam haukre habi tare adubu likhun amata phangma ngamdaba aduga adai da leiba habi tare TRONGLAOBI awang lekai gi manang nakpata leiba central security forcing kai toroga lehobage bom pokhai ba bom capsule lambai basi aduki matik makhol hauba miyam tanaba adugi su mathakta haide ba TRONGLAOBI awang lekai sidina ching tana ba chen ki ba lambi si dum lapi ba lambi ni adu ba ta ga di karam makhal gi security loophole sing lei ki ba no haiba chu wang kya am lak haiba tare maram aduna attack asana maram orakanda Manipur gi hojik ore pipa masi amuka hena lusun hanaba maram oirebra haiba hira masi yum pham orakanda asi khana ga dori topic asi TRONGLAOBI attack haiba hira masi haiba hira masi ki mata na khana ba damakta SKTV news ki studio nation biri basi yan hanmada aigi hek oi thamu da election biri basi IPSA gi vice president amadi hanagi kokomi gi koigi IPSA gi working president duga hanagi kokomi gi convener KHURAIJAM ATHOUBA ojabutara mokchari mathang election biri basi na IMAGI MEIRA gi president oi biri ba che SUJATA ni che SUJATA mokchari ngaki matungda Manipur University gi law department ka chodi oja preman election biri ai ahan masi ojathauba ngasi gi thodok si taba da haibetare aduki matik thamoi sokpa nuai taba soidana maki phauram bani adu makpu masida akhoi leiriba security sing ke doroga leiriba ke haibagi wahang mo chawon lae aduga asuk yamna akhoi gi hang musu myam ma leiba security force nak na lei hariba masida sida su ma attack ma torka na khangda ba haiba simak akhoi na leiriba phibam si taraina lowru bagi aduga mo motive ama leibra maruina lenga lok chutoina haiba hojik chang maure leiba hore tadu ta bda pure akhoi masen yanare cookie sing Imphal welcome tawri akhoi kaino tawro haibna chu wafam sing lei ki ba yes adumakpu cookie sing Imphal welcome tawri haibadu cookie micham ni adubu noi paiba singmudi nate adu ibata ka chu khada oire basu ngasagi masamang na chief minister masamang na buffer zone haibidi leite sensitive area haibidi lei haibi ofam si lei khibani na hoju oiriba pibam masida security force ki achowa o ma leirabra haibi wahang ma lai adu khwai maru oina asiga haipet manaba thodokta english ngani kulhum doigi august tha da haibata august tang manga da kwakta hariba lam haibata kwakta si kwakta lamkhai village da ward number 8 ta miyoi ahum apam cha amaga gazan thokpa amaga punna mangak lelaga nongmai kapga yumna tuminga halam thorok su leigre adu ibata ga asu mo thorok thokhiba ikan kanada ba adu ga yapsu lamada ba phamam dang asigi attack torokanda imung amagi yama tangna phangjiba machanupa amaga machanupi amaga asugum thorok maram oirakanda sihan khiba adu khwaidagi maru ibadi mu masida pendra miyam iho horok matamda share pema nongmai kap thorok pada miyo ani ma sibagi paw lakpa aduga amasu siba yana soy haibagi ofam singse sik myam thunoi pai butare kamane yengbe udasu yeng matang si miyam gi oiba ihul se jukti kham ngamne mafam kudu maktal loina mak irang haunore curfew thamjin kre internet thingin kre lenga ki khulai si curfew thingmaga internet thingba sina oiga tori bra mashe tabati upari tabra miyam ga tanaraga miyam ga pami matungina operation tawba natraka na akano miyeng changmagi ofam si
तायों नर थम कांदा कर्फ्यू थम्बा नत्रगना कोई इंटरनेट थिंगबा सिना मखोई खुलाई ओरगा लेरब्रा हाबे योफम सिना कमा यंबे हौजी फोबगी मणिपुर थोकपा नुआइतबा थौदोक मयाम से सी मयाम सिगी मतम दुदा इवन हंदकी सिगा यावना स्टेट ना उथोरकपा मोइगी एटीट्यूड हाइगद्रा मोइगी थौंग सिंगसी अयाम्बा मितै मिचम मयाम दा ओइना ओंजलगा नमजनबा यादा चिंदा फिबुन नमजनबा मिट पुंजनबा नाकोंग मेंजनबा याद याक्तर नंगक्षम पायरगा स्ट्रैंगुलेट तौबा ngaksham kai hare makhori charam met pa do madugi thong atani huji bod state na tawise samna habda ngasi huji akoida irang thoe akoina thokpra thon bra irang sa si tampak te leriba metei miyam thon bra irang la huji sidi bisi kana kana no metei atana tra sidi se kana na tawno kuki terrorist na chingdagi torpung atana tra aduga marak sida mu central forces yausha la mu hat paji mating function le na tra sigi thong sida sida metei rom do onjal laga curfew thamjan ba मेटे रोम दो ओंजल लगा इंटरनेट बैन तोक्शन बा सोम दो लोय ओंजल तोरगा दी लेडीबस स्टेट सी कमायना करम मोंगदा वखल मिदियंगदा थबक तोरिगे हाइसे सिने याम चावना ताकपने हजिक लेदीबा पोची लॉ एंड ऑर्डर हाइबा सब्जेक्ट सी स्टेट की एब्सोल्यूट स्टेट सब्जेक्ट नि मसिदा सेंटर ना खुद कम थिंजनिंगाय लेते स्टेट की मसागी सब्जेक्ट वने लेबा लॉ एंड ऑर्डर सी असुक सांग्रो मतम से it has never been under the control of the state government. State government ni makhada Manipur ki law and order se sungai leite. Ngarang nahan chief minister na government na tawraga handak tawriba kholiba mayam si mama sasu achauba delusion na madale. Manam di kaino da chingdagi attack tawraktre chingdagi mi halaktre hairaga Manipur de ing tapa hanjale ne talau thwe. Manipur de ing tapa hanjala ko do isi karam kandano hai matam da Manipur की लम की सरुक सिंगसिदा खुलाई पाइबा टेररिस्ट एलिमेंट सिंगदु लेहेंद्र कांद नत्रो अदुबो चिंगी लम की सरुक सिंगसिदा टेररिस्ट एलिमेंट में हमसी लौथोक नननबा स्टेट ना हुजी फोदो कई थो पाइखा खरगेन कदी थबो पाइखा लगे बम दाइना से नोमेना AK-47 ना ऑटोमेटिक राइफल ना लोय कापकनी RPG कापकनी रॉकेट लॉन्चर कापकनी अदुगा सेंट्रल फोर्स ना खुलाई फागले पुथोरपदना सिंगल बैरल का पाइ मतद अकक पखरगा अदु पुथोगा फारे हाइदि अदुना मसिगी ड्रामा अम मियाम द डिसीप तोरगा मिनमगा सुम एडमिनिस्ट्रेशन से तोरगा लाकपदुना ngaraang nahan santi hanjale akoi smaina tawrena hairi jate keim to oiramdre terrorist sing na mayumda nomai kolaga matam khara potha si hayeng haji mu hakchang khitang nuairaga mu chala mu tawsi ana pothari ngai saruk to adeda somna kada khoi chief minister na government na demu manipur santi hanjal le ne ekta miyam sida uchai bo ele me adegi terrorist sing na hoji khange government si akhoi da nonjarabani akhoi da कुल्लगल चंगबने कोरे चंगजरब गवर्नमेंट ने हाबिसि खंग्रे कइगिनो द माना मणिपुर थादोगा आद चलगा टेररिस्ट की एजेंट में हम चला वारी साननुबसे अदुना मीना कना कोन वांगा माना कुममदना थेदोक थेजिन तोरगा हलकी बसिना माजि कयामक सोनम मीनो मीना खंग्रबने अना एट एनी टाइम एट देयर चॉइस ऑफ टाइम एंड प्लेस मोइना तोनिंग मतम तौबु ngamni हाबिसि मीदि खंग्रबने ओके अना मदुगी एटीट्यूड द यावरगा हजिसि अंगांग मचा अपिकप नवा angang apikpa thamanga taruki angang phobu yauna mathwai lora phobuda state na kanthi phudoga chige thabak tawdong ngam dabasine hojik laidi adu bo laktana hojik standard state government gi standard official statement duna kadogdoi ba adu di mamang na thogi ba tawdong khuni makta government na magi standard procedure magi secretary na dum namaga puthokpa statement du chamane as mioi bagi the humanity could mayok tani ko meji awang ota da terrorist ke eku condemn to godro state na terrorist act has to be responded with brutal military action kashmir to bro kashmir the terrorist act to kamai to geba kama makhan ge operation chatha ge sidai sidana condemn to we ne state government condemn to no le ro terrorist na adu mamian mi pun chatha bada aduna tayona ba mathang orom khang da ba thabak me ama to busina hauji ti khoi मियाम न होजिक हारे ngasi gi numit gi menung da state government na chap chana tawudo shi karino magi target karino objective karino chap chana miyam da khangalo mana thoga do statement tholai ba ngang yu miyam se detail oina official oi statement je miyam da phajana sisi tawni miyam phajana hayo adu miyam du phajana haira kan da tawuda tabak je state police se leitabu gu manipur da state police leite kaigino da any mami kenoma shaida hawdong ma sibai su ena edek da hana ekta hai
नान उखुल दसु असेंबली फमिंग दा उखुल लमेनी सिबदा सोमदा एफआईआर पांद्री मी आइडेंटिफाई तौद्री असेंबली दा एकदा एनआईआर दा चिननबा थौरांग तौरेक दा हिजले एनआईआर दा लोइना तौबदो एकदी स्टेट पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कराई चखरे मसाना पाइरिबा मसागी डिपार्टमेंट मसाना लिंगिबा मसाना तोलो पिरे तमिबा मसाना गवर्नेंस तौरिबा दु डिपार्टमेंट दु मथौ तौहंदना एनआईआर दा लोइ सिनदौ तारगदी स्टेट पुलिस थुपचलो स्टेट पुलिस लेइत्रसु यारे एनआईआर दा लोइ तौहलसे सेंट्रल फोर्स दा लोइ ngahallase गवर्नमेंट लेइत्रसु यारे होम मिनिस्टर मिसादो नोय तौहलसे केनो दुदे होम सेक्रेटरी थारा रूल तौहलसे लेबाक से अखोय गवर्नमेंट लेइत्रसु यारे अन सिउंबा माथो मरम खंग ममांग मनि बामेन तादबा थवो म्याम से हदक लेगिद्रिबा अंगांग सिगी मतंग सिदे सिदगा अमुका हन स्टेट गवर्नमेंट ना लेदोक्तना टेररिस्ट सिंगा कॉम्प्रोमाइज तो मोंदा टेररिस्ट की मायक तो ओंजल लगा थबक तोबो ngamdraba Manipur government does not need advice from center in terms of law and order in the state मधु खंगना स्टेट गवर्नमेंट ना पाकेपुन तो थबो जोजी पाकेट दब तारगदी स्टेट गवर्नमेंट सी मणिपुर मियाम की मरोना मेते मियाम की दंत लेबा मियाम की सरुक याउदबा गवर्नमेंट अमग चपमाने हैबसे मियाम सोयना लौनगनी ओके ओके याम सोन म गवर्नमेंट अम ओइरब्रा हाइबगी वहांग सिमदि हानगी होंदम हांगंग सुलाई ngasiन अमु हेना क्वारी सोनबा दुगुंबा लेंगाक अमा ओइरब्रा हाइबसी ngasiन हेना मेक सेंगले हाइबनी क्वारी मरु ओइरिबसी करिनो हाइ मतमदा करिगुम थोदो अमु थोकपगेसु एनआई दम सिनबा ngasi थोरoktu कमाने थोइनो कमाइन तौरिबनो स्टेट की तोंगान तोंगान पुलिस डिपार्टमेंट की ओइबा तोंगान तोंगान सीआईडी की ओइगेरा नत्रगना कोई कमांडो की ओइगेरा एमआर ओइगेरा आईआरबी ओइगेरा मयाम अमा लेरिबनी मदु थाजलगा ऑपरेशन तौरगा मदुदा कोई जॉइन ओइना सेंट्रल की मिलिट्री फोर्स हापसल लगा तौब याब थबक अदु हौजिक फावबदा कोई यामना मयेक सेंगबा रिजल्ट अमा पीबा ngamdaba असनदी यामना लाप लमजु नतबा अदुना मसिना ताइबसी मणिपुर के लेंगाक्षी अदुकी मतिक सोलबरा सोन बतारगदी करीगी दमकता मणिपुर पीस लाए अखोई कन्फ्रंटेशन तौबगी मतम नते अखोई पीस प्रोग्राम वरी सागतबने हारिब कदो करिदोबगिनो हौजिकती सीरबनिना कसाई कन्फ्रंटेशन तौदोब यादमिना तौब ताबने हेब वफम सिलाई हाइतरे ओजा तो मते फांग हाइंग मोले सिगी थोइब थौदोकसे it should not be treated as an isolated criminal incident si criminal act nate mase this is a terrorist aggression against the state yes law and order of the state ta terrorist attack chathabani madugi pokhumdi military action na pigadobani madu state government na piba ngamda taragadi state government si exist obogi art sudong thokte manipur deusi okay thoki ba thorok singa si hauki ba hungai matung hai ba tare pung ama ayuki gan tana pung ama thoki bani hojik already koi pung torong makai tara kadore hojik fawda development si amata leita bagi mawongda leiba hai ba tare ado ba tara ka dilai ba security force singa si kai do bagi leino hai na sum yam hangna ba haurabani ai makha tara ba se je sujata je chiri thoro thopam no chat piru bani ori ba pibam si ubuda koi gi maru oina maitai sing si makhong makul loi punjal laga ade atopa अखोई की क्राइम तौनिंग बसिंग कोई कुकी नार्को टेररिस्ट चिंगना बसिंग बुओरो अदम अटैक तौहनबगी मवोंग अमा लेरे बरा हाइबस हौजिकति मियामदा फाउनो बहौरे हाइब तारे एवरीवेयर कोइना मफम द चलुबा मफम तोंगा तोंगा मफम सिंग खोंग तौबसिंग से कोइना चलगा उनजब मतमदा पेन दबसे तोके मत हेन हाइब तारे हाइबदी मसी कम्युनिटी ओइना आई मैतै यमोइना मैतै गी फेवर द लेरे ngang जoi वानते तसेगना हाइब मतमदा मैतै सिंगना कदाई फाउबा कथोगा हाइबदी ngasagi chief minister na haigiba forgive and forget to mahangna haidringai da maitai singde ayamana loina mak madu follow torokanda peace man lagna ba haugre haibasi arambagi senda tokiba khulai sing aduga beligi tapak le ba tongan tongan mafam singda irang hanthrak pasen to mai senga ta khrabani aduba masi fawda chingda le riba khulai pai ba singsi freely lom tohon ba ai sai panjaki ba national highway de free movement tohon biu har ga kulai pai ba singsi chingdo ina free movement tohon laga leire hai ba wafam si hujik miyam haina rabina lenga chi thaja jaba hore even central security force fawda leina makoina papi bagi mahuta misi mina yawi hadana khong thong chulu ba miyam da kapsal lak badagi miyam si ba asina su hena penadre hujik central security force in the no cooperation movement non cooperation movement fawba thong lagani hai bagi miyam na पेन अब हेना रे हाइबतारे मसिगुम फिबम सिदा लेंगांग लवम थोकबा दायित्व दु लौरिब्रा हाइबो फम सिनि जे कमायिं बे प्रेमचंद तसेना हाबदा आइदि ममांग दैसु हाइदुनि अखोइगी सरकार से सेमनि ममांग द पानखि बा हंदक लापा मोइगी खोइगी लीडर चेंज तोंना बय वाने बा सरकार दि सेमने सेंटर सु होंबा लेते पार्टी होंबा लेते नत्रा दु चमाना पाइबनिना मसी अखोइ याम लुबा पोट तो ओइनि मसिदा केमता हराउनिङा लेते ना खोइ दुम हारिदुने बा अदुबो अखोइ मसेना तौजरा कांदुदा कोई नॉर्मल सी लाखना होना
सरकार लागने हेन मोय पावर हापकटलेबा तसेंगना हाबदा प्रेसिडेंट रूल दो खने यानिंगदे हारगसु मदुगी पोतुना रिजनेबल याम ओइदे हारगसु कनो तौबगी पोती खरा ngamदेबा मरमदि सेंटर की पोतना लैरबनिने स्टेट ता मदुददि मोयसु लमहेन टू हेन बसे थोइदोना ngamदेबा 2025 से थोइदोना मोय ngamखिदेको कोइगी खतंग को एक्सीडेंट खरदि थोइ तौबदबु यामना कनो ओइना तौबा सुमाइना का तौबा ngamबगी प्रोसेस ति मोय चंगबा ngamदबनेबा अदु हुजिकति चंगै से कैगिनो हाबदि सेम कंडीशन दो अदुम मोय फ्री थारबगुम्बनेबा सी हारग ऑनरेबल सीएम ना सबम सुथोंतेबा मरमदि ओइरेबा कंडीशन जे खोइन ममांग दा माना पीगिबा माना सीएम हेक ओइरे हाबगी लाकपदि की स्टेटमेंट पीबदा वन साइडेड की स्टेटमेंट ने ना कोइ दुमाइजरी दुनेबा मरमदि मोइनि आदिया पेरना यादे हाबा पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन लाइते ना 2024 डिसेंबर 18 दा लाउथोबा पोर्ट माना आदा चला उनबम कै तुइ हाबि दुनेबा अदुगुम्बा सीनि हेना पूरा सपोर्टिंग ओइखरेबा अदुना मरम ओइरगा हंदकी चलिबा माइगे नेशनल हाईवे जुरी की लंबी का दु कैसु नतेबा मा खुदक त इमीडिएटली होम न कौखि को कौरकान आसाम द नंग बोट खोम चलो हाइबनेबा अदु तादि एस प्रजा म्याम जो सोन द हाईवे की खरा सुलाउना लैरे सोना कंजे सुमाइना खरा रिलैक्स तौना हलगा चटपगी लंबा पोरम अमा सिलु का हरगा दुमाइ चटप पोने बसिदि तसेंगना पीस तु की दमकता चटप ओरगदि मदुगुम्बा कैसु केम तौनिङा लैतेबा अदुना इंस्ट्रक्शन से आदगी दुम पिथारिबने प्रेमचंद मसी सोंग होंबा नाइरोय खोइन हुजि एनआई हाइबदो ममांग दे नट्रो एनआई द सिनागिबा म्यामसे अदुम कैनोम थौदोम थोपद एनआई द सिनाग्रे हाइबदा दु हुजि अथौबना सावइदो खोइ स्टेट फोर्स ब आत थोक्त्रे आइदो सरकार लेबेसो आत थोक्तरेबा अदुदि मोय लोय तोथोगा सेंटर का खोइ प्रजा मियाम से कोइना थेंगनरपना फरेन खलेबा अदुनेबा खोइना ममांग गवर्नेंस लेबिरनु कारीमत लेबिरनु अखोय दुम ऑल ओके कुछ माइना दुम लेजरगेबा अदुगा अखोय दुम माइना दुम फेस तौनबा नत्रगा अखोय मजर एग्रीमेंट दो हंदोकपिरो हाइबा मथौ ताराने बिजिदि कैगिनो दिंगसी थौदोक थोपम दुदा चटपा म्याम दुगी पेंदबा खोतबा म्याम दुना सावि दो तै दतेबा मोय येंगुना हाइबा द चिंगदा आसाम राइफल की केम द नुपी नुपा चंगदना माइगी द कनो थुगाइबा अमा थुगाइबा कनामत तियागस कापते अथोबा कापरा कापते को मोय कनो मसोकपदा मोय पेशेंट दो माइ तौइ खोले आदे थुगाइबा मोय केम म्याम दो केम कापतेबा ngasi ngarang khangongdana bomduna pokhaidan icha ani siraba matungda icha singduna sauraga changaga moy kem thugaibu matamdari khulhalaga mi hatpa ngammeba sida dum difference yengoba aduna central force su akoi gi protection natre sarkar su natre aduna huji akoina hariba matam piribase अखोई सुंग सा आदा लेबद सु कोई प्रेस तसु पीबने बखोई सुंग सिगी नुमिता नंग कनो म फ्रेप म लेपिउ सरकार की ओइबा हाइदो अदो सी पीब ngam द तारगदि अपुनबा प्रजा की इहो मदि सोइदना दुम लाकनी मसी लाओ हैबा आई कसु खनते मरम दिउजिक फोंग फोंग सारागा मयाम से तोबम खंगदबगी खंगना बैवानी लीडर अमना लुचिंगागा फजना स्टैंड वेन लेपगा फोकस तोबा मतमदा अदुम फाबा अदुम पांगथोखिनेबा अदुना गखोई की हुजिकी लेबा स्टेट सरकार की नीति नियम से जी ओपोजिशन कराई चखरगे असी मक्ता डॉक्टर दा मोय आहंग चटपा कसु काइदे तौबदबु हाइरकदो मोयदुसु अदुदे लेमिनरगा सीएम मनाक लेमिनरगा होइने अदु ओइबे याब्रा ने हाबा सी एमएलए बु यौसलाबने अदुदि मोयदि अखोइना हंदक मोय सरकार सेमदोक सेमदिन तौनाइसिसु प्रजा की दमकता खलगा तौबु नत्रेबा मोय लीडर प्रॉब्लम ओइनबगी लीडर दो पामदब लीडर दो ओरपदगी अपामद लीडर दो ओरगदि ओपोजिशन रूलिंग लेतरे बुजी चप मानखरेबा हुजी ओपोजिशन ने लावदर खोंगदरा हारगा हॉस्पिटल चलगा पुलप डिसीजन सीएम ना हाबा पोतो माना एक्सेप्ट तौवेबा सीएम दा हाबा अदुदि मीतो मीना कनो तौरगा प्लान ला का हाइदु योंने माना दु हाबम थोप्रो मान लीडर नत्रो लीडर माना हागदब ए एनी बोय अमो बोय गिरा मसिदा अचंब कनो तौसलगा अखोय ऑपरेशन तौनी अमा तौनी चप चाबा मसी लीगल को लोखटकनी लॉ एंड ऑर्डर की लोखटकनी हाइगदब पोता मान अदुदी खुसेंग कनो तौब्रा काय अदुम लीडर मन हाइबम थोप्राबा अदोय दुदे यारिबा लेपिबो ऑपोजिशन की एमएलए सिंदुना करिनोबा अदोय तारी याम रीजनेबल ओइना ताद्रो खोइदा अखोय प्रजा नुसिबा अमत यावदे हुजि हुजि लेबा हुजि सो दम मारि सिनेबा प्रजा नुसिबा अमत नते प्रजा बु नुसिरगदी करिगी दमकता ngarang na dum pung ama makhaidane प्रेम अखोई खंगिसे पुंग अमा मखाइदा सोशल मीडिया दा उरबनेबा अदोय दु अखोई बोक्ता थमोइदा सोगा लेबदु मोइना हेना हौबदगी तौगदरा हारगा केम तौदगे मोइना असिदा अनाबा हंगागा ऑन ग्राउंड येंगदना असिदा हारगा हेता स्टेटमेंट पिबे याब्राबा ngasi khudak ta ma pukhai limni ama fitting tawra thambado ei samak leidi dung kanda adoregi moina community operation change helicopter do akhoi gi uram do na pai chingthak ta pai de ko akhoi makha ta community hall du da club akhoi meeting tawbai phamba du da odo na pai selai kari kanu community operation kamba khum tong no ba adoregi huji ichasin sawbodo moina adoi du da kaisu kem tawninga leibanate sawbode thugaire adoi tadi father na bo hona gadra control tawgodra kapthor ga dumaina hat pasibu कमायना कई हौनब गे बसिबो हुजि अमु हेना सावरे ना हुजि तसेंग ना इन हाइदुनि मोय सिले इब सरकार से अंगांग इंग तपना लेजबा सेंग नाइबो को मिसुंगारे लोय फादर लोय लेर पंगातनी हाइदिबो खुदिमक तो स्टेटमेंट पिरगसु ए
peace ki ne bo hire di na khoi khalla ga loi phadara lei bane ba adu hujiti loi sawgan re sidi ha nei fibam da mu hanjala le ba moina adu di taseng na khoi lei ba lengak sina akhoi state ki problem se loisaning de ba suknoi loisaning de ba moi di khudong cha ba lori ba sida adu na maram oiraga center ki khudong cha ba se center ki kano se remote se dum pai ri ba khoi gi sigi robot myam se dum thadoi ba aduna masigi robot ka khoi gi center ka to po se akhoi miyam dum je egi wakhal da lahoning badi special section phamona speaker da ma to bom mathau tai ba moi public torom da su yari ba ja natraga di aduregi yang opposition da su yang masagi private ki oba bill amta kanu sigi matang gi na puthok pasu lai khide lai brane handak assembly to bodo law and order sigi matang gi kem to khide ba aduna maram oiraga su gumba myam se tawring kai di Premchand akhoi wagani si amu hanna su mu tholakhini aduna sei sida akhoi na chap mana ba fere ba ma leiri ba akhoi punamak sina mana raga lo hodraga di masigi sarkar sina sum thamming gai di hena hena awa oiragani hoi imai be huji khara di laure resign to kholo no resign to raga su kam ba mong da to honni kamai to honni ha ba se chap chana na traga drama gi ta da tawram ne na asum puru raga mo governor da laga ai resign to jore kai du na tabi chap chaba fere ta pya thambaga su kamai thamdo na ha ba po se chap chana to hodraga di ko prem akhoi yang wagani aduna akhoi di relax to raga su lakpa ngatani akhoi ichai su myang muji ima akhoi gi surrender to gi ba poto pithok pu ai ba bu yokolam ni yengo ba to rise akhoi su ho khum dab dia da mai du na kallam ni moi su saurab ni na uji mama na ba masen sigala ain haise aduna pen da bana yaram da ima khulai lok thok pu ko ko surrender to khulai to hanjala ni haijala ba moi su masan hairak ta bani sidi ado ai chalam hele ha bi yaroi ba du da ai chana lam hele ha bi yaroi ba to thore ba thok dok tu na ne ba dang ge ingda da na moi hingon su da ma to da loi village balan tia lai ram ni moi na mai je thabi re adu tadi icha su hairak ta bana tro adu ri huji mo halak pani amwe na tawra ane boji si thon ge na khothon ba pone ba sarkar na adu na khoi gi sarkar je suya ya ning de honorable cm isa na khang na ko thabak thoram to biu adu na tragadi pham thadok biu ha ba se loi mak ki firep ora ani ha ba do hai okay miyam na khan ki ba mihut sing si makhoi na chalai ba lengak ama lehening bagi miyam na khoi gi popular government ama thambi wa na law ki bri du masi lakpa asina hena du mamangi thak ta pura kadora bra ha bagi wang ama la mamang da khoi gi irang asina maram mo kan da khoi gi capsule lakpa nong mai tonga tonga makerium digi lakpa mayam du ngak thok na ba haidna kulai afang afang ma pai daga mayung yana junction khiba naha sing adu bhawo jikti khulai pbu ima hai ba pham si yorok matam asida di lengak na tumina leiba ya ga dori bra tumina legi hai ba taraga di nasa nasa gi pham du dagi resign to biro pham ko laga leiraga nu hai ba pham si lai adu khwairi maruina assembly ko biu hai ba pham si yum pham bora kan nga sisu rally myam lak pa hai ba tare athu matam da assembly ko kan wale pam loroga thak paikhat lu hai bani adu mapu khwairi luri ba pham di leiri ba khoi gi mla sing asi kadai fauba lingjel manari bage hai bagi chawno question am lai masi matang sai mathang gi round lak sake ai hojik oja pre man lak saning boje oja TRONGLAOBI attack oja tabi ramani sai nauri ba wakal mapung fadri ba dupa macha maga dupi macha jina tha manga fada ngai ri phaiba tar amna sugum thamoi shok pa thodok si thamoi shok gi mathakta handagi hona idea ma do loina ra lakpa separate administration gi maitei uba hat kani haibana ching idea ma ko loina ra lakprina tarai ni lobo yaroi da thaba amadi oiba asugum ba thawung asida haiba tare miyam na jik pindri si akhoi gi lengak na thokhan mani haibo apam masini akhoi gi lengak na thon mani haiba gi maram di ching da khulai paiba sing free da rom toro thamba dom chatpa chatoksin tawba hojik su nakal amarom da somna ka thoki bu thoro se maram mor ga inda gi be wani ukhul lalitan la sina ka the no make up na bu thoro si kai su lepa nati adum tu mine yenga leibi monga leiba chuna maram mor kan da asigi phibam sine yani khanga torok pani haiba gi torokhi pani haiba gi allegation myam lai masisu chumbra haiba gi hom sila ja kamai yeng be kan si asing bade khoi gi state government se thohan da ba adu di khoi na haiba nuai tre state government si mathau to da bi thorok do sang ta ne ba ko sida di id khoi na sum lo ge satra boina constitution khangba mi am tang na leiba ka si pai bi nuai ga dra id so da khuram jari ko constitution khangba mi am sim se oira ba moina sarkar ga si pai ra ba no ma da loi ni Manipur gi issue constitution lo yaure si di moina tok do wi ni assembly phamba darka lei phamba yai assembly tu lu sem du ne ba ko adu phammo ba ko adu amu aina haini assembly phamba ngai da kem to ro adu di constitution ko ma yaure legislative power is coextensive with executive power hai ba le lo se ba ya ba bai
hiram singdo executive power loi chathaba ya adu di public order police haisi state subject natro adu dani military crackdown to tawro dana di madu chiti police haiba state ki police home se pithribi ki mimti makhala ya di si constitution yaujabani adu khamde di laiba ko nga turi ge hida live assam rifle CRPF army nungmi mayam se constitution gi union list ki 2 ede yang biro ad state list ki say public order du mang the bracket mang yaw ngani ad in the aid of civil power e to bola ini control budi moina tawni overall control du budi moina akoina adu mathaka law sembudi yade ba yadra su moi in the aid of civil power ki mechanism du line habani da akoina a to l100 mi in the aid of civil power du akoina tawon mangam dre ba adu gadi adu bu center ki marala khoi maralo nang da cha won pe cha bu cha jo ku bu su ka sa ba ko mai sa du khangde kari du khangde akoi koi pai pun hai dai ne yuong ne yubiu ra kape ba kanu hai na bani adu ne ba constitution je moi da tawri si de lo yaw ni si khang ka thaba nga ko ya ba ai mamang assembly tu da lom se ma kadra hai na khallu ba gujarat se narendra modi gi lam si da lom se mi mai lo si Gujarat Control of Terrorism and Organized Crime Act 2015 si se Gujarat ki assembly se mi ba Gujarat assembly se Manipur assembly ka power cha mane ba Maharashtra assembly se Maharashtra se kaise me Maharashtra Control Organized Crime Act 1999 si Maharashtra assembly se mi ne ba se aku union go parliament se mana te ba adu de sumba si se ma ki power ma le jadro ko state sida adu se ma adum takthaba yara ba ne ha bani da adu taktha de adu hojik su sem dra su aku aspa nu pa lai bani na takthaba ya aspa do su aspa le jaga ni haraga disturb area ni haraga combing operation do army na tawya pote ko adu su section 3 da yawbani disturb area da akoi state police na ngam da badi in the air of civil power da line yawbani apswa in the air of civil power lak 20 pun pun samina do ni combing operation ga si khang da yar aina khamada masiki basic of governance governance ama lebagi basic am lay basic to angka ga basic to formula am sang ina a plus b to taw da pan da di pythagoras theorem do pa da di triangle do gi area do puthok pa ya di asam do puthok ya di akhoi tamai ina ko amai taw na masigi basic of government ama yawri ba si ji khang ta ga yam lu ba hai tar madu akhoina akhoi policy mine control amai nam taw ni ga na aina suggestion ama di laire machi tabi bi yaw ga di akhoi sarkar pai bi sing taw bi akhoi sha union territory onjar ge na hai ba center da khoira mura union akhoi state oina akhoi ngamjadre state oina akhoi state oina laitre ba khoi si ai kham Manipur is not exist as a state oina akhoi state natra bani state pudu oja ma ming da di India union state ni state power da paralo de piram 66 ITN pi lo yam len ju yam ni di kan ge criminal law sem ju yam lo yam yaw de adu akhoi na ngamjadre ba ko ngamjadre mina akhoi state oina leiram do man de be khamra a chi re leijar ga su in reality leitre na ko adu aina government akhoi appeal dog jesi kwai di phobadi akhoi union territory ojar ge adu su union territory with legislature to di yaroi ko adu akhoi na oido se akhoi state olage adu su National Capital Territory Delhi ki article हम पादे बा 239 AA double A 239 AA see applicable to Manipur हाइबीरो अदु दिसम में पुलिस मोय मखते लोय लेखनी मिनिस्टर खो में मखा लेने पुलिस से अमाय तो ना पुलिस लोय पितो खरा तसे पितो पिगरो अदु नुआइना अदुम सुरक सेमगेरा कोइलास थागेरा लेना को टूल सके अदु लोय यानी अदु पुलिस दि मिनि पाइ लोय ऑर्डर मिंगो पुरा पितो खरा ने बको अदु की टाइप त लेबन ख्वाइदे नुआइ दो माली बेस्ट सजेशन दा आखो स्टेट ओनजर गे एन अमित शाह दा खोइरमगा पार्लियामेंट मथंग बिल पुथोक पिरगा 239 AA Manipur apply तौरे ना हाइबीरो अदुगा अखोई लिस्ट तो स्टेट 18 दा इ ना फासे दुन दा अदु ओनथोगा दा स्टेट ओनथोक पिरगा लोयरे अदु दे खोया शांति दा लाइरानी कैनो का खोइदि ngमजद्रे बखोइदि अखोई छि खुजि के सस्पेंशन ऑपरेशन लाइ मिसबु कयानो ने मतम दु तौ 200 का खरनि नत्रा अथोबा 2200 थायना अखो 100 ता सुन लेरमिना 2000 का खरनि अदु 2005 की वारिनी 2008 की वारिनी नत्रा अदु दु दा ahaloramani khadi ahalona siramani adagi land yawi longi sepa yawi yaw to moi marta kha yaksali ga to khasu noi pan siramani wari bu ko adagi di madu lamsa phajada ba tawi habana ti phor phoranga popi ga to mate du khasu siram du adu di legele mada lising ani di farmer lising chawnga chatu mangai habani da akoi mani police di 40000 plus ni ad IRB yung tin jelo du da natra adu to ga laiba shape asam rifle army lai do noi lai si in the air civil power edu lai bo halar et yam lai dana meaning AID edu lao shape come here et asam for come here et to toga Chhattisgarh da mamang di Chhattisgarh police na
mamang thai moi di special police task force ka chem ba terrorist maoist ta khai na ba na akhoi jo khat na hoi commando gam le jan adu tar police na mang tha ga CRPF na back tar ni etra ga chakro etra ni nang kap so ko ta to ga lo re ba amai to ga yam lai la ta khai ba ya ba ni no ni adu ju constitution yawi adu da ngam dre ha ga na aram bai tengo the village volunteer force ka le be se shi lo pass to adu lo du kai ka wi Chhattisgarh da auxiliary armed police force 2011 Chhattisgarh government simin moi sarkar sim ese pass to amai akhoi su Manipur auxiliary armed police force no semo aduga angang singsi police na mateng pang halo yam ya na taw adu lu du khang da di amai taw ya mani ni samai taw ya da khang da ga upai lai ti ba ko aina khamada akhoi si di khujiki pothok to lu su ko mai salai do no ko mai taw lan taw do no si khangak tre ba ko aina khamada we are very very dangerous situation ni smai le dina amana moi gi demand pi thok khiba moi da la le hajar ga terrorist la come here forget taw ga lo forget terrorist forget taw ya ba terrorist hai si di encounter on the sport dang taw lo sanba ai na ham tu supreme court hai ni ko pilot lo salo adu na ni Chhattisgarh lo sali sander taw ya de moi da sander ga taw bu ya di ha lo san doi ni moi lo ram ada ai khamba da sigi post khoi very clear oi do ni ngamdra ga na hujiki do kai ke demand ne nu hai do o adu lo ge lo adu khul da kai da laita lo bi do ga ta lo awai taw ta adu na tro pai ti na tra ga na khoi nu pa tok pa ga nu pi tok pa ha ga da thok ke thok ra khang da si constitution lo yaw jam da constitution pamin na khang da ga na akhoi da hangbiro yam lai ba lon da sam trick sam putten sam da khu ijer ge state na 7 schedule gi list number 2 da piri ba akhoi gi entry ha nu yaw ri ba ka no ha sini subject humpu to ki matang si da lo semba yai kana ina lai ira ge ba ko ama iba yadro adagidi lo sema nangdraga na executive power sinaraga sa manana tauba ya ka i dege bai i daga sentence taragum i daga piraga du phachi pha pha sak tak tawro ne adi military crackdown tawga hala adu ma khangna hai bata adu khangna khangjin nadri bara natraga sukang khangde bara natraga khangge to khangdri bara chwain le mane khangna khangsin anda ba natraga na mokoi se khangda ba ma natraga na center na hai in ba ma adu di yadre adu ai ya ning di center na hai ili do that is the violation of constitution hai re ba state ki power center na thengba ya de ya 350 le ba adu le kan da national interest lo se ma ka yauri adu di na te khosi da adu du tau da na center da mo na compromise pi tho ma ga di adu di state oiro nu bi union territory without the chief minister khapri hore ja adu ya di adu taw ma ga di me du di oining ma kau bina oire khalo khalaga ju mathang ta ba amana sum compromise to sakhaga di yoka tar ane ba last ma akhoi na sinayo power do pai ba ngam di adu ga di upai so leti ngam do mim ohen bana adu ma la ane adu makte khai ba okay masana masagi mathau khangna tawri bra hai bagi wahang sima chawng lai hai bani masagi mathau du khangda bina state amana tawba ya ba thabok sing du khangda bana maram oira kan da hojukti masagi phibam sa oi khina bagi maram ma su oira bra hai bani ja thau ba masi matang ne lak chinding ji masai mathau ma khangre hai bagi mami chawng tare adu gi sum mathakta MLA makhoi masen bhawa wakhalon manade hai basi aina khak hai bana tre hojukti miyam na hai bana tre hojukti ex minister amana MLA nipu piu madu nipu duna manaba taraga di Manipur si irang sing han loi ba yare hai dana makhau pong na hai gar hai ba tare adu shu mama adu gi shu mathakta MLA manga fana Manipur illegal immigrant lai hai basi machine thong hai ba ngambra aduga Manipur da oiba phibam si masi akhoi gi aina da tai oina hauru bani hai ba wafam si makhoi kharana center tam jalu badagi aibu victim ban bani hai ba wafam asuma mayam masina di leiriba MLA singsi kadai phawda matik chari bage makhoi singsi MLA haidini haidana aikhoina akhoi miyam tharki mani mihutni haidana makhoi sing kyam kuina sarkar pairaga miyam gi thabak taro kodoino makhoi dagi akhoina expect to ba yare bra haibi wang sila ai tare ja kamani yeng bi singwa makidi leader haibasi akoi sidagi khallaga center ga chalaga wari sanaro di mapanga jam kan gadong ne akoi de am leader singsi center Delhi chal roga Delhi de leadership se pura la panga tane ana adagi thaujan bira hapa amnina thaujan bima mapu de dum nonjaraga leiba sidi masana ta bane ana madugi symptom je koi da isang sina dum masi dum chatharaga lai aduna masi koi haibai wani miyam na su matik chaba leader khanma ngambagi thona si haibising basi am watpa imami su am chawna ta ba ana koina bhot mayam mu lakpa kanda mi se bhamen ta dana koigi paisa kharyam na pirakpa chakcha ijana biam kanba leidana adum ba mi se koigi maman mantik naraga
लेबंग ममीदा खोजी योन थोकचबगी कल्चर म तम सानो सुम लाखिबसिना ngasi di khoi lebak si lebang api na mi leramdre chai banga kuningi election di sum tawba miu di sum khanba lebang ang nam ne lenga ko di sum khanba lenga ko di sum semba adu lebang api na mi di yarum da bana ana masigi culture si khoi thugai ba madi yam maru ere miyam na su masigi para si phadana phara kanda hojik center ana tragai khoi gi delhi dagi laiba adu makhan gi Manipur de leriba akoi national party singsa masi Manipur gi laimai de baru phang muthat pa ngamna na hona gadam ni masi Manipur miyam na muthat gadam ni masi dai lai jan muthat pa na har ga akoi ne ta game tong dong na te akoi na he election la mata da moi dom ta mo lo de lore akoi da nam fu da phar ngaksham pa bo thadan nya pote adu miyam sina delhi de gi laiba tongan tongan party miyam sa masi loi muthat pa muthat la ga som dai khoi gi matik sa akoi gi yam na पैसा नुसा याम पुथोबंगम पार्टी ओइदबा मियाम गी नेना थमोय सेना थोलकपा लेकाय गी मी थोलकपा मियाम दो मदुदे खल्लगा हन हन तौरगा दुदे मियाम ना ओइना चेंग हाइजन बिरगा बोचे कहन गदोनेबा अदुमाइना कहलगा ना कारि ब मियाम दुना सिदा मसागी अखोय मियाम गी माहुत अपुनबा लुचिंग बम खल्लगा लुचिंग बदु दिल्ली दा अखोय मियाम गी पाउजे पुरम द थागो येंग सेबा दुम खेनने मदुई पोतुने बजे अखोय द मिस तौग लेसे अन ngasi di phajare लेबांग आकदो मिदो कोइना थागत्रमनिना लेबाग योंगदो वादा खले थागन लेसे लेबाग योलेनि सु तौइसे कैम नते अखोय चीफ मिनिस्टर ना गुवाहाटी चलुइ दो लेबाग योन चलुइनि चिंदा दे अखोय दि शांति पुरकपने हाइबा होजि लेबाग योन बतारे ना कुकी जो काउंसिल हाइबसि कुकी टेररिस्ट ग्रुप की एजेंट ने हमसे मी खुदिमो न खंगे मसाइ गवर्नमेंट ऑलरेडी हाना लाउ ऑफिशियल स्टेटमेंट थोगन लाउथोमने अदुदा चलगा अद चल वरी सजलुरे वरी साम मतमदुदा मीना बफर जोन अदु ngang थेदो थेजिन तोरगा मागी सावन यादमने ना सावलुरगा होरे हो छालाको नोमै कापसलदि इरांग थोकने ना सावनदना मान थेदो जिन तोरना मिजु खंगे ओ चीफ मिनिस्टर सिदि अखोय दो खगा दो नुपामदि ओइद्रे मजे अखोयना फनाम खन ngangjal सुमा तुमिना तार चले अन मसिदि अखोयना कंट्रोल तौ याने नेगोशिएट तौरगा अंद कैदोरे कुकी गी सु ग्रुप की लीडर नार्को टेररिस्ट लीडर अदुगी नुपीदु डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर पिसले मंगोंदा हुजी PMGSY का RDPR पिसले PMGSY पिरमने हुजी चिंगी जर्मन रोड टाइगर रोड हुजी लीगल रोड लो ओन खनी इंटर विलेज रोड IBR की प्रोजेक्ट हबजन दा लोय ब्लैक टॉप तौ लोय सेबजन खनी अखोने फनायाम ना जि लाव खोंना थिंगना तौरसु हुजी यार रोय ममदि शो दो उराम दु सिना थोखरे RDPR सिबो नंगी PMGSY सिबो नेमचा किबजन द PBR ब्रो मदु कैम नते compromise तौ थोइनी अखोय की लीडर ना लेबाक सि योन थोइने दो कैम नते अदुगी फॉलो निंग असि अखोयना फंगिसे हुजी फजरनि चिंगी हुजी गेमो इलीगल रोड नावाई चपी दगा थोंग साजलंबदो मियाम लेंगा के याब यावदना थोंलो सागरनि हुजी अरे हुजी कौरु मथकदा पोपी होंदोनि तोय कोला सारग आमम लो मथक फोबा चिंग कक्ते लंबी साजलि मियाम दो थांजिंग मथकदा साजलि मियाम दो हुजी लो लीगल रोड ओन खरनि प्रोजेक्ट ओन खरनि साइकुल की नंग कियारे की चेयरमैन की नुपी किमनो हांसिंग ना लुपा करोड़ चनी उंफु की प्रोजेक्ट का तौदना बिसल लैदो लंबी सी समजन बिउ तपा फाउदना मैतै फाउदना तंकुल फाउदना अखोय खक्तगी पोपी होंदोन जी नुंगाय गदब लंबी सेमना ब तौबिउ हाइसे होजिक अदुई पावर दो नम मोगी लीडर दो सिनरमनिना पिरनी लोइरे लेबांग लोइरे केनो सिलेबाग युन नत्रो अना अदुमाइन तौरगा सोम नाकन लिप सर्विस तौरगा डिलूजन दा फॉरगिव एंड फॉरगेट अखोय दी शांति हंजन बा होरे आई जी चले मकादा आई शांति पुरे मणिपुर जी इरांग थोरोय इरांग थोकपा थोकदबा हाइबसे इरांग थोलकदब मिदु लाक्सन खरब्रो yes इरांग थोलकदबा खुलाई पाइबा हिंचाय तंब मयाम दु चिंग द नुमै कोन कोन द तुम लेबदु फागत खरब्रो मणिपुर की तंथोक खरब्रो लोइना माय केम द तुम दना था था दना इंडिया गोमिना तोलो हुल्लगा केम याम दु लोइ कुन कुन लेरी अदुमाइना मदुदा कुनना लेरगा तंपाक त मोइना नुमै कापी रक्त्रे हायरगा अखोने इरांग हंजले शांति हंजले अखोने शांति पुरे न वखन द खल्लगा लेथोक पंगम्बा गवर्नमेंट जु करम गवर्नमेंट नो अन लॉ एंड ऑर्डर से मणिपुर कंप्लीटली कोलैप्स ने मणिपुर पुलिस डिपार्टमेंट कंप्लीटली डिफंग ने कईम तौद्रे हुजे तौसु तौहंद्रे चीफ मिनिस्टर ना पुलिस ने तौजगदो थबुक दो एना एदा खा सिना अमद आसाम फलकना सिना सुम तौले रगदी हुजिक तौगदबदी मणिपुर पुलिस ना मांग थारगा ताउ प्रमाण हाय दुमाइना मणिपुर पुलिस ना मांग थारगा सेंट्रल फोर्सेस मणिपुर पुलिस ना मतेंग पांगनबा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मतेंग पांगनब लाई म्यामजना मनिंगदगी बैकअप तौहलगा चिंगदा ऑपरेशन चथगदबनी हुजिक मणिपुर पुलिस चंग याब्रो चिंगदा चंगनब्रो हुजिक अखोगी लेदिबा कमांडो रेपिरेशन पुलिसिंग थाजलोना क्रैक डाउन तौना हुजिक कई हेलीकॉप्टर तौर करी थिदोइबा
हेलीकॉप्टर तौर थीनिंग मरुम कई लेगेबा आई लोई ताके मफम दो हुजी काबाई में ट्रोंगलाओबी मथक तू कनाना कंट्रोल तौगी KNFMC जर्मन मागी प्रॉक्सी UK ने अदो आई लोई कुन मयुम सा लोई ले अदो स्टेट की पुलिस इंटेलिजेंस खंगदब्रो चीफ मिनिस्टर कदू खंगोइदनो DGP खंगदब्रो लोई खंगिने खंगिबा मयाम जी मथक थबक तौदना हेलीकॉप्टर तौर थीयेने अदो मसी क्रिमिनल केस तो ना क्रिमिनल अमखक एस्कोंडर अमा कोइतान तानारगा कॉनमेन ताना फाबई टाइप अदोम डाइवर्ट तौनब स्टेट गवर्नमेंट होनब यारोय मसी टेरोरिस्ट एग्रेशन नि हानदगी चथरक एग्रेशन दुगी मखा तथरकपनी मसी लोशन गे हाई तारगदी चिंगदगी टेरोरिस्ट एलिमेंट सी मरु फंगना मिलिट्री क्रैकडाउन तौरग लोशन बा हेबसे मसी लोशन न कइम तोब यारोय इंडिया गवर्नमेंट तोलो हुल्लगा केम हांगगा सिदेजा सु ग्रुप नेना योगजना थमिबसे मणिपुर गवर्नमेंट लौथोक ngамगदरा ngамोइद्रा हेबसे अताबी म चपचाना खंगो ओके सेप्टेम्बर दा इंप्लीमेंट तौखिबा एक्सटेंशन मतलब दा हाई की ग्राउंड रूल मैम दो लोन म भाई ले तौरगा जी तौरी मैम से मसी हुजी स्टेट गवर्नमेंट करी करी वा थमदोरी करी एक्शन लौदोरी खाल सबजां खंगलु अन आइगी लोशन जरबदा कमिंग ऑपरेशन तौरी भाई से हुजी तौरी से ड्रामानी अदुना मसी की पोची अखोय मखाताना सुमाइना सुम तौले रेगा तौबु यारोय स्टेट टेररिज्म की एक अम यावरे हुजिकती मसा खंगदब टेररिस्ट मैम चंजल कुकी की टेररिस्ट ग्रुप मैम चंजल आंगांग हाले पेंद्रब मियाम सिक्यूरिटी फोर्सेस ओंजल प्रोटेस्ट तौबदा सिक्यूरिटी फोर्सेस मथबाक नोमई मंगसम नोमई कापतुजी कईगिनो मखोंदसु कापुना मोगी कनोदा कमाई यावगे मोब डिस्पर्स तौनबसे सो हायरसेबा टियर गैस तो हाना कापो मोग बोम तो हाना कापो थबाक ngaksamda नोमई पालिसी कमाइना नो अरे दादी हुजिक ट्रोंगलाओबी की असिदा लेरिबा पुलिस ना बिष्णुपुर पुलिस ना कंसर्न सेंट्रल फोर्सेस नि मत FIR पालबरा मोदो जि फाना नब थबक पाइखलबरा कोर्ट पुथोगदम नत्रा सेंट्रल फोर्स ना मी मो हित कापियाबरा अदुई मतंग द हुजिक स्टेट पुलिस ना कै थबो पाइखले स्टेट गवर्नमेंट ना करी एक्शन लौदोरी तुबि लेसन दोरा सिगी वाहंग मयाम सिगी पौखुम सि स्टेट गवर्नमेंट हुजिक मतम जाना हयेंग भौ हयें नोवाल भौदा सि पाउजी फजन थोलक तारगदी मियाम न हुजिक करी तौनरकनी हाइबसे मसी तमंगम दे मियाम याम साउनरे स्टेट गवर्नमेंट तौरिबो उलिबे एटीट्यूड से मसी टेररिस्ट ओंजल लगा तौदा पोसी मिचम मियाम न ओंजल लगा फाजन पुंजनबा मचिन फिबुन नंबा ममित पुंजनबा मनाकोंग मेंशनबा अदुगा चरम मे लगा थंबगी मोंग द तौरिबो पोचे मसी की पालिबे स्टेट गवर्नमेंट से को मियाम की गवर्नमेंट ओइरक्तबगी ममी याम चाउना तारे हाइबसे मसी मसी आई मियाम द थमजगे ओके मई चाइ गाइदा गी हेजन भाई बतारे अंगांग अनि चाही नौरिबा वकल मपुंग पाद्रिबा अनि एदु सीखिबगी ममा अदुना ICU दा ओन थोना खांगा लेरिंगै मतम अदुदा पेनद्रबा मियामना पेनदबदगी सिक्योरिटी फोर्स ता अखोइना खोंजंग जंक्शनबा नखोइ लेबिरनो हाइबगी वकल लोजुदा अदुगुम खोंजंग अदुदा नोंमै काफोरपदगी मियोय खरगा मुक्सी भाई बता मसिन अमुके हेन मियामदा खोइदौ छौनि हन्नबा पेनदबा क्यासि हिंगत हन्नबा अमि तोवान तोवान बा लंबी सिंग थिरकना भाई बतारे अखोइसु अखोइ ngamna तौजरगे का हाइबलोमदा लाकनबगी मरम ओहल्लेबनी मसिगी मतंगदा मणिपुर लेंगांगना थुब मतमदा मियामदा संदुकपम चंगे मरु ओइना CRPF केम दा चंगलकप मतमदा मणिपुर पुलिस कौरकांदा मदु मूव कंट्रोल तौनब होनखिबरा नत्रहागना CRPF ना मखोइना काफरोप नोंमय दु कोगी मूव कंट्रोल तौनब डिस्पर्स तौनबगी दमकता खुरुगी मखादा और क्वांगी मखादा मीसी कोगी सीदरा मोंगदा कापखिबरा अदुगा हौजिक नोंमय कापदा मी सीरबरिना पुलिस ना मखोगी मथक्ता करी करी केस लखत लेरबगे हाइबन चिंगबसिंग असि अथु मतम खंगल हाइबनी ख्वाइदगी मरु ओइना चिंगदा खुलाई पाइबसिंग मियाम दा हंजन हंजन ना अकी अखंग पीरिबा कोगी मैते योम दा खत नतना कोगी नगा सिंग नसु पी हाइरिबा तोवान तोवान बा असुगुम्बा थौंग सिंग असि हाना कंट्रोल तौद्रिङाइदा करम माइन तौदना कोइना पीस की वारी छानागा तौरिबनो हाइबगी वांग सिमदी मणिपुर मियाम ना हंगबा हौरे अदुगा मसि वांग सिना सुम पेन दबदगी पोखाय रक्तना अचौबु इरांग अमा लाओय हाइनिंगाइसु लेते है वफमसिंग मियाम थमनरई मसि खंगा थबक तौब तंगाइ फते हाइबनी जिसोता अखोगी MLA सिंग हाइबतार इलेक्शन सी अमुक लाकदोरे ओदिति लंबी थोंग सेम्बा खोटपदा याम कन थवाय यखले हाइबतार अदुना MLA सिंग सिदा अखोगी सुम थोरोक्सि थोरकप मतमदा नखोय थोरो चलो चीफ मिनिस्टर दा हाइचो सेंटर दा हाइचो सुमाय सुमाय तौगतबनी हाइदना तौगतब सिंगसि अखोगी मियाम की मरक्तसु तोखाय तोखाय ताबगी मोंग उबा खरा हमने MLA मंत्री की चीफ मिनिस्टर की युम संगबा खरा हमने लंबी थोड़ा अत ताई टाइप ता आई चारा कोई थोप थोदोक तोना नुआई तबगे खुलाउ लाउजबा अनि से उब मतम दा कोई प्रजा मियाम सिबुक याउना सिग्रेट तो थमग्रबा
ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯍꯣꯕ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯍꯣꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯤꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯁꯥꯒꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯄꯤꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯋꯥꯇꯥ ꯑꯃ ꯍꯦꯟꯈꯤꯕꯒꯤꯗꯤ ꯏꯆꯦꯒꯤꯁꯨ ꯉꯥꯏ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯊꯣꯝꯖꯤꯟꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯩꯕ ꯂꯣꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯗꯤ ꯐꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯨ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯐꯥꯎꯔꯒꯁꯨ ꯌꯨꯝꯗ ꯀꯨꯜꯂꯒ ꯇꯨꯝꯁꯤꯜꯂꯒ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ MLA ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯁꯪꯉꯒ ꯂꯩꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯅꯕ ꯉꯝꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪꯁꯨ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯏꯆꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯄ꯭ꯔꯦꯝꯆꯥꯟ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯠꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯁꯨꯛ ꯂꯨꯔꯕ ꯑꯁꯨꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯍꯧꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦꯗꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯛꯁꯟ ꯇꯥꯟꯅꯔꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯗꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ CM ꯁꯤꯡꯖꯃꯩꯗ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯇꯧꯅꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯅ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯁꯨꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏ CMꯗꯣ ꯂꯩꯖꯧꯕ ꯃꯣꯏ MLAꯗꯣ ꯂꯩꯖꯧꯕ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩ ꯃꯐꯝ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯔꯥꯡ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯒꯋꯥꯒꯤ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯕꯨꯗꯤ ꯈꯔ ꯇꯧꯋꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯗꯣꯔꯒꯕꯨꯗꯤ ꯇꯧꯋꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯂꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯒꯗꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯗꯅꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯧꯈꯠꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅ CM ꯂꯩꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯍꯜꯂꯨ MLA ꯂꯩꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯍꯜꯂꯨ ꯇꯧꯕꯗꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯂꯩꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯜꯂꯤꯕ ꯂꯤꯗꯔꯗꯣ ꯑꯆꯨꯝꯕꯔꯣꯝꯗ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯧ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯖꯔꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯗ MLA ꯁꯪꯒꯦꯔꯥ ꯑꯃ ꯇꯧꯒꯦꯔꯥ ꯑꯃ ꯇꯧꯒꯦꯔꯥ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯖꯧꯕ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯍꯌꯦꯡ ꯂꯩꯔꯤꯕ MLA ꯁꯪꯉꯤꯕ ꯃꯤꯗꯨꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯌꯦꯡ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯏꯆꯥ ꯑꯃ ꯅꯥꯟꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯇꯧꯕꯗ ꯉꯁꯤ ꯁꯤꯔꯤꯕ ꯑꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯤꯗꯔ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯄꯨꯔꯛꯇ꯭ꯔꯕ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯅ संविधान खंगना थबक तौहंद्रगदी अखोई सुमाइना सुम अदुम लेखिनेबा अदुनानेबा अखोइना मोइदा मयाम दा हाइजरिसे अखोइना कनागुम्बा MLA अमा संबगी कोई प्रजा दा कोई वारोबो लेते नुंगाइतबसु लेते मोइ पामजदना तौजरिनेबा तौबदबु तौरीबा पोतो आइगी इमुंगी थौदोकने हारगदी अनदर वे केसु काइद्रेबा सिदि लेबाकि ओइरबा हायें कराइदा करी तौरनी खंगमदे ngasi तोलाबिदा तौबा पोतो हायें सर मफम अमदम तौबे मफम अमदम दा माइकै मरिस लोइ मुक तौरक पेयबा अनदर वे इम्फाल दा बुक तौरक पेयबा मरमदी होजि अखोइ यारबने ऑनरेबल सेमना लाउथोकिदना ngasi दum वीडियो कैनोदसु अम उबने गाड़ी थौरगा आसाम राइफल की कैप कैनो तौबा मा थौर चटपा मा अदो थमोइ सेंगबा अखोइना हाना थमोइ सेंगना लाओ कौरंबा पोतो होजि अखोइसु मिपाइबा पोलेबा कराइदा करी तौरमिदो करं खंगवइदुनेबा होजि सानानिंग मोंदी लोइमक चंगानेबा मरमदे अखोइना कनो तौबा नतमने अखोइददी जगके हाइबा मतमदा तेनो कनो चांदेल के सिगी ते कनो चके पलेन चके हाइरो आर्मी ने केम तो आधार चेक तवे मोइ फ्री द लाओ हाइरमने ना तुम थौर लाई अखोइना सोना कंदा कनो चके हाइरगा सु कंगला तोमबिदा तुम चेक तवे मणिपुर रा तुम मैतेरा हाइरगा तुम तवे मोइ गिदि जे तुम लोइ थाराबने मरमदि सरकारना लाउथोखिबा मलेमना ओनेबे सीएमना अदुना सुगुम्बसे तंपाक अखोइ सिदा सु तौरोय हाइबगी हुजि अखोइ मिपाइदबा ngambroyba ngambroydi tamba ngamактरेबा कनाना खंगनी ला अहिंग ला ओ अदुम तौरो कना कयुनो सेंट्रल फोर्स यादरे सेंट्रल फोर्स यादरे है ngasi na paka यादरे बा मरमदी हाय दुने ngasi gi mi दुबु violent तवे हादना बोदु द नोमै कापसला मोमाइ अमना सिदा पालिने बा अदु तबम थोप्रा है बनिदा अदु दि माना ब्लैंक फायर तब याय सर आइन हाइजको नतबा तो तो मैम पाइप सीजन बयाय बा अदु ने gi वाटर स्प्रे कनोगी तबगी तो खोय दुम कापे आय अदुम बदे खोय सुसन सिजन देबा खोय मणिपुर स्टेट अतोप फॉरेन दगदी अदुम अदमाइना कापगा अदुम सिजन बनेबा खोय ददी अदुम बतौबिदे अदुना मसिगी पोचे यामना किनिंगाइनी अदुना आइना हाइजनिंगबदी मियाम से अमुतंग वखल खंदमिनसी MLA दा लैबो ओइगेरा मंत्री गी दा लैबो ओइगेरा लोय लैबियु के सुकाइदेबा अदुगा तौबदबु हुजिकी ओइरिबा फिबमसिदे अमत्तो ओइमिनरगा मोइसिंजे अचुंबा लंबिदा पुसलगा संविधान से फजना यूज तो हलगा अखोइगी लो अमा सेमगा अखोइ मियाम से प्रोटेक्शन तो हंसी अदुइ तादि मोइना हे मोइगी MLA काजबदो निंग तमना लेजरसनोबा कंटिन्यू हायें माना सीदिबो फमुंग दले बोकागे सु कासनोबा के सुकाइदेबा अखोइना हाबदि सिचुएशन मणिपुर द ओइबसे मोइना लेंगाकनेना लेरबनिना थबक तो हनसे हाबनेबा थबक तो हनसे हारगा साउरिसे करिगिनोबा आराम तो लीडर दुना मकोकने लेरे माइगी मखादा कोइ मियो लाख म्याम से हिंगिनी मदुना लालप मतमदा लाले हारुबा खोइददि ओनजलगा तवंगमेबा हुजिं ngasi इचारि सिदिदो नहाला आमिबा मियो सिंदुगी मचा ओरमुने मोइ MLA ना मोइ के CM ने दुम कल लेखिद्राबा अदुगुंबगी हाइबनेबा खोइना हाइबदी अखोइ कैसु मोइदा कनामता तुकान बा पर्सनल दुश्मनी नतेबा अदु हुजिसु हाइजरिसनि मोइना ज्ञान ताबिरो ज्ञान सुजिसु तौरेबा ngасai को अखोइना लंबी सुम चप्पदा मपा मपा से लोइ लेयेबा दुम अदुगी मफम दुरै तौरगा हौरो चसे हाइबसे इंगम ngam नदेबा सर
moirang sungai ngam na deba adum namu namba tae ba tu da khoi nam khale o sidi pot kem ta thoro na adoi de angang sing tu na saura ko pilot tabani na ngamba senden force to changjan gi bane era noi na tumai to ya bra noi mam lai na cha ni son be ya bra ha be gi machan son be ya bra ma pwa son ya bra ha be gi tumai na changi be wa ne ba aduna si yam lu re aduna aina haije ga dab di hujik se chang be ya re ha be gi mayam na su changa abani na ma sei sida karam kramai na changam doi no khoi khang bang ngam banate ayeng tangai phadra di khoi sinja mai thongsom da kai da su yo ro ha ba le pote to re nguma da ga tam ma di yo doi ni yumna kai da yo ro ha ba le te maram di masidi mitop miran cha sina tauge da to hollabani na ko any mafam kuding mag da to kani ba kangla mon hai gi bam letro kangla mon ka no to kani na occupy to kani hai gi dro mamang 2020 mem 30 to podegi madu gi 11 du mon sarkar na mateng pangjan boin uye ba di aduna leba se thugai ri se khoi state sarkar da phammi ba khoi mla mem sina ne dum hai ni ba di khoi assembly gi member mem sina ne ba aduna tadi upai su moina natana khoi na dinate dana okay mla sing kai to ko le gi ba hai bane Kenari basi karam na kogi nahak siya na kanki be MLA ni kogi mihut ni nang chalo lo kogi mang tharo aduga governor da hayo chief minister da hayo na taga center da chalo sumai to bama karam na aigi MLA du na bo hara di yes hoi chumi kara nokshan na ba kara nakshan na ba mai kudong chaba panga di haidana sumai sum to ba taraga di kogi Manipur si karam ba kogi karama miyoshin na mapapanan lai karama miyoshin na usul kadoy no haibagi wang ma lai haibe tare aroi bese oja premanda oja ene sai panjaki ba oja thabu sai haibe tare emele ni pu chang khoi ek okhalon mana bada chat mana ne bina bada illegal immigrant oigera any issue Manipur da modulu shemung ngam gani akhoi amata khoi lingjen mana di haibagi indirect oiba adu mo pham mudi hane chief minister na moirang da pangthok pa thorong be phone do haibe tare emele manga fana illegal immigrant Manipur da lere masi issue se lotion je haba wahai si hai bangam di haba pam bulere ado mahang masa muksu oi political gi victim ma o helaga magi against a opam kiyama de tam de lakanda mahak chief minister dagi tokthok khanna bagi maram oi ki haba na chingbu ado e batara ga di hojik kanadano leiri ba problem sing se kanano solve to do sing se kanadano hojik koi tho libu sing se haba matam da miyan saunu ra isi masidane akoi MLA sing se matik chari bra masai ujana pan bikhi ba aina jo haija ki ba batara कोई सेंटर ना हाई मखई तुम चट पता रगदी सेंटर ने जगोई शावर हागा साबा इसे शावर हागा सकपा फम्मु हागा फम्बा लेपु हागा लेपा हौजिक थोइबा ngasi TRONGLAOBI gi susisu masi gi tamta muksu mudeli jaga dori habi wang phoba miyam na hangna pai ba tare adu e ba tara ga sigi wakhal lo juda sigi thaja ba sida kyam kuina khoi tangdu loita ba pibam da lak ngamdana legi to no habi wang sila ya ja kamani jeng be roi boina Usuki MLA ni pu me khopa khoi du yang kan khang de ko khang de di pa political victim oi da ba mo thok tor sun MLA pun me dam da ka le pun bai di hayeng lo sem bai si tu third majority oi ga sem doi ni na bill du ek on doi ni ko aduna MLA gi full form si kai no si ma MLA na khangmam chang MLA means member of legislative assembly hai ni legislative assembly mo si member ni mi adu ne ba legislative assembly si ne ba law factory hai ji rai lai ba law making me kanga tu law bo ne law ma la ga di khang de mi yaw ne ba ko ana law si mo ne sem law si mi da sem ba ya ti mo ne sem do ni ha law da ni sui sai supreme legislation and na ek sing si mo ne sem do ni adu rules gumba by law mayam du di mai department sem ga ne ba ko adu nga sai gi ek tu later ga di rules sem ba ya ro do ni rule du di ek tik lak to ni rule du di regulation lak to ni regulation order lak to ni notice lak to ni mai hierarchy le adu khang da yaro an adu gi posima mai du adu di chumi ai hai ji mamangi ozabir na haibi wari ni matro adu chumi di pun da yaro pul laga lo ji semum change ba ko ai di phagi na te sing mani ne NRC se taw ngam drabo center taw do ne NRC se taw adu 2003 gi citizenship ki rule du ma tu taw do ne taw ngam dra ga di ka taw ye state tum le dro center taw adu di kok sana ro kok pali do kok ase brain je mi ji ga sa khene ji brain ban me ni mi brain ga khubi ji sa taw ya da ko yai se khubi ji ga brain ji ga adagi lekhat pa ji ga mo ahumari pi ne cha mi ga yong ga khena ba se mi brain ji ne ba ko brain du sinaro adu ga constitution 7 schedule da hang do khwai pa public order le mani public order gi makha du lo se ma ga illegal immigrant di tan deport to ba ya ro daku mayam terrorist pha ba ya ne da to si kok to sano mi adagi di police hai to ga sai gi police su sem ga khoi police yam de ga auxiliary armed police force to ga mayam tengol terang mayam village defense hapcha la ga tawalo
Chhattisgarh tau sumai yam lai po nemi adagi di lane je khoi khuta lane ai singa sai gi 18 ga 35 ka pulaga lane je khoi khuta le adu lane ji ching ju lane natro tam ju lane natro lane ngak tan lane ji da khoi lo semaga kanam tan lei ba roi mi to le nya roi yam tau ya tau kok sana ba je duni kok to sana wa hitraga di akhoi na sana akhoi di ngang boi wani oza ai si di akhoi na porom du ya pi wani ba ko ado porom du low do mi du low du kai do ni tau ga ga di tau ya port sam le ba ko akhoi de pi ri ba 66 ngasai gi item hai ga dra ngasai subject hai tare akhoi lo gi maron da subject si esu ke matik maru subject am yaw ri ba ko bap tai na liquor ga yaw ro mi maru oi dra liquor nga tha tau do na liquor se akhoi yaw mi liquor provision je ya maru adu di sinari ba moi se adu mo de liquor ga di legalize tawra ka tau dra adu di sinari adu go je public order gi lo di sinari police di sinari hai bani da lane du di sinari hai yam yaw ri porse adu mayam du mo ji nai na ga da bani assembly nai na ga da bani so mo gi lo mo gujarat da seba jo maina anti terrorism mo organize ka lo mo maharashtra seba ma ko ka seba do maina why not manipur ka ga yai ko ju sem ga da bani ka adu gi assembly du pa me ba khoina sum phamin na ga adu wa no ga ade kaino tar ga sum chat pa adu gi assembly du kana assembly ga di madi khoi deliberative adugumba body ni any public ki interest leba question ji puthok khana ga da ilegi immigrant gi sentana di yadi komai taw si sar di kai puthok na tare opposition jo I suggest have yar suggest hai tare suggest tawri ka ha puthok na ga khwai phabu chak ka dawn ha ba last manipur gi on di punbam changi ba ko manipur gi mai gi pesa chatok chachin adu punge pul we have no idea no concert bill pass to ba ilegi immigrant hai gum drug hai gum leidra ko sumba census seranga to sumba di punbam changi hai da adu gi pot ni man hai je se adu di universal truth kum ni adum sumle po ni tawbu da bo khoi sidai hai se adu pullaga su potum khang de yaro de constitution ji da law semba ya adu khang ta ga di lu du kanan draft to do na dra adagi di kamai to adu gi posima ako khatang nainabam change ko yei nei di aroi ba question am tang ja marwena akhoi gi ching de legi ba khulai pai ba sing masigi khulai pai ba di kai khulai pai ba ji sing moi pai ba sing jaina panjading si marwena akhoi gi ukhul da thoke ba tho do hai ba tari mi kun ma thoi abdak to gi ba gi matang si akhoi gi abdak to ri ba mafam du akhoi gi security force question laga tham me ju hai ba ngasi phauda maduru chena ma miyo sing pha ba su laita ba ado iba taragadi yai khangna dum afam khuding maki khogi toan ba crime sing thana ba gi lambi si sarkar dum pijara bra si ja ene ha jini se adu maharashtra thoki mi abduction to ba terrorism hostage thamba adu amai to hi di lo in black cat haja laga national security guard anam lebani ko khang de da energy ai jini ne black cat ai ji ek amai kha le ni nis ek amai kha le ni adu ja masi adu group to the p do ne information smai to mi hostage thangre sar tas hotel to gi ba adagi di adu to gi adagi sibaji terminal to gi parliament tek to amai to re adu ku thabi ro haraga dar to ko selaga dangang ka thok lo ba ko mi ju pu thora ni sima gi type ta armaina ko action ga lobum change ba akhoi gi di akhoi government gi philosophy di kaino forgive and forget terrorist pu forgive to ga bro forget to ga bro sidi terrorist di encounter on spot sine ena ai sina gi tara ka di khoi makha ta ena sina ya ena ai sina ba moi khang poti ena ai sina ga FIR to gi ni police na FIR to ga du moina state government na pass out ena ai di magi di schedule offense na ta di pai de bane schedule offense haidra magi ena ai ektu makha schedule ni yaw bane terrorist ek adu ma adu da to bane moi di pai ro ba ko no men mi ma pasa hurang ena ai sina ba leitab ne ena ai schedule offense laini adu akhoi gi state government na forward to ga ministry na ena ai nang lawro schedule offense mun chali haiba ma natra central government instruction piba ma almai tau doine bo ko adu gi port ko leitana ena ade sinare haidi what our state police is doing hai ena ena tau su investigation di police yaw ti dum tau ngamoi bo ko ana police chen besam sumde kuki area ga maitai bang area ga naga ga tangkhol gi any ocean police haise PSPS police station sigi jurisdiction chen ba yade ba ko akhoi ne police ki jurisdiction chen la pasa sima sa choba factor amani aidi ma simo na khana ban chumban khale aduga akhoi police ka sam kalan bam changi police kale kai mate kai no police 40,000 plus ne adu IRB tha je bani adu 30 60 mula ngoni 60,000 ai di पृथ्वी से जोई तो या दुई फदन तौरदी अदुगी पोट का खर खान बम चांग हैमिदा अदुगा CRP गुम काय गुमना नोना बैक तौरो in the area of civil power do at the line AID nang na thaya
ꯑꯦꯠ ꯊꯥꯔꯒ ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯤꯡ ꯆꯪꯍꯜꯂꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯑꯦꯠ ꯆꯠꯂꯛꯁꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯇꯧ ꯇꯧꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯄꯤꯕ ꯄꯥꯋꯔꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯍꯩꯇꯕꯅꯤꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯄꯤꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯌꯨꯅꯤꯐꯥꯏꯗ ꯀꯃꯥꯟ ꯄꯤꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗꯦ Okay. ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯈꯪꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯗ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯍꯧꯒꯦ ꯃꯇꯝ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯁꯤ FIR ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ CRPꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯦꯔꯦꯁ ꯇꯧꯔꯣ ꯑꯦꯔꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯣ ꯅꯤꯌꯣꯝꯅꯤ ꯁꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯍꯥꯠꯄꯁꯨ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ CRPꯁꯤ ꯀꯣꯝꯕꯦꯠ ꯇꯧꯅꯒꯗꯧꯅꯦ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯅꯗꯧꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯀꯥꯞꯅꯗꯅ ꯑꯟꯑꯥꯔꯝ ꯁꯤꯚꯤꯂꯤꯌꯟꯗꯨꯕꯨ ꯃꯉꯛꯇ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄꯦꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯃꯨꯝꯕꯩꯗ ꯇꯧ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯗꯤꯜꯂꯤ ꯇꯧ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯊꯕꯛꯅꯦꯕ Okay. ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ FIR ꯇꯧꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯔꯦꯁ ꯗꯣꯁ ꯀꯜꯄ꯭ꯔꯤꯠ ꯕ꯭ꯔꯤꯡ ꯕꯤꯐꯣꯔ ꯗ ꯃꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯠ Okay. Manipurgi lenga mathau tawribra si khuna yengma matamda chingidadi mathau tawdabagi mami tare ana miyam launari ba khonari ba si nongmo gi som mi singpagi mami tarak pa masina maram morakanda miyam pinabagi changsi helakpana maram moraga isagi phamdagi tokpiro pham thadokpiro haiba wafam singsi lai haiba tare kwari maru woriba si chingda nongmai paiba sing free da chalan bagi mahutta national highway sing asi miyam na chatpada free oi hello haibani adubu nongmai paiba sing na mi oi kyama pagi abduct toraga pukhiba madu phawdu khangna kaigumba makal amatagi action lawdaba NI da sinakre haraga lotion kiba adumain tawdana ngasi su amuk sahi nauriba ngangani adusu machin manaw migi generation ma pulap hatpagi mawongda nongmai kapsal boom kapsal laga hatu oba madugi matang langalang amata hojik fawda pagi pung tara mai mga hela fawda khangba ngamandabagi fibam ama aduga masina taibasi chingda tawningda tawre haibani aduga Manipur tanulita ba purok ba ngamnabagi adugumba kogi nama amada akoi conflict kogi confront tawda ba mukna ga matamte haina ga matamni chana ga matamni haiba opam sum chatlagadi ngasagi achumma wild do puraktana amadi shanti thugari basing adu loishendana kamaina peace pol kadoino haiba wang simyam hangnare aduga MLA sing mantri sing masida tumina election bagi matam oiribra masida kaigumba tumina election taragadi matung tarakpada koi suma thoduk yama thok nambagi damakta koina baton tobuga chap manaroi ta haibasi miyamna wahang hangnare miyam pinadre haiba ofam silegangna mayek sing khangbiduna thabak tobiu haraga ngasi ganati Manipur falsi thromasi matanga solution jage ngasi thromasi da penis ahumangna saruk yabibi to mathar phok chari masini ngasi the Manipur falsi thromasi karam tobibagi haiba to khode prepare wasi gadi kaya bithne jari kurum jari